Mitolon do Romi Amial， 祈祷每一天。Dengan ucaai kafalij a ulah nukawas do sakarihalai ita， 唯有上主不变的慈爱，使我们有平安。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap do suar nukawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。以以赛亚54 atsfang sakamutab atusir suarsa. Ano mangyangi-yangi ko lutok, ano marina-rina ko tapuroi, saay ko mamafalis ko ulah ako itamuanan. Umamitlaot ka ko, amitlutlo to nikatunan ako aswar to sakarihalay ita. Saan?大山可以挪开，小山可以迁移。我对你的慈爱永不动摇，平安的约也永不改变。以赛亚书54章10节。Sarikakao, iraay ko talamaan a itcher no tamtamlaw, a pakakarkar to lutulutok, o tatlajitanangay ko tamtamlaw, pakapaluwas to masa maamaanay afana. Nikaw rira, dengan unay kawasay ulah, ko pakafalis to falujuan no tamlaw, to sakararihatlay no tamtamlaw, ato sakarihatlay no hakar. 人类大有能力，能够挖掘群山。人类蛮有智慧，可以发展各样的知识。但唯有从上主而来的爱，能够改变人心，使人彼此和睦，使世界充满和平。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao, ano o talamaan ko itcher at tanang no niam i, sa punaran niam ko falujwa i kaayaw no miso, amitulong to ulah iso, at umipatarahkar to nga ayay a pinangan. To sakararihatlay niyam, at to sakasungilaaw niyam amitlipod to nini ahkar. 上主啊，无论我们多么有能力、有智慧，仍然要在你的面前谦卑自己，效法你的慈爱，活出良善，让我们彼此和睦，并且能够仔细照顾、好好保护这个世界。Pakai ni italam anay ang anganutapang si Yes Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。